Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Warhammer Mintain honetara, eta gaur joango gara gure Victor Saltzpirerekin, edo orokorrean Eskerilian Skrurekin, Chaos Wastesak jokatzera eta abar. Eta, a ber, zeo zer oparitu behar diot honi. Egia esateko ez nahi oroitzen. Mau frogatzarren, kosmetikoak, horrela. Vale. Joango gara aurrera, eta joango gara Victorrekin, heltzen garen zonalderaino. Badakizue, Chaos Wastetan mapa ezberdinak garaitu behar direla helburura heltzeko, bestela galdu egiten duzu. Ez da partida normal bat non galdu edo irabazten duzun mapa. Irabazten baduzu, irabazten duzu. Eta hemen helburura heltzen bazara, beste mapa bat, eta bar. Eta orain, beste jokalari batzuk. Sienarekin orduan. Esan dut, Skruber Eskerilian. Beraz, Sienarekin. Ez dakitzen moduz moldatuko naizen hemen. Zaiatuko naiz, betiko lezalik eta hobekinen jokatzen eta kaosaren gerlariei eta eskaunei ikainapur bat ematen, izan ere Sigmarrek gure jainkoak esaten du kaosaren konta borrokatu behar dela, eta badirudi iparraldetik sekulako inbazio bat etorriko dela, eta gure helburua da inbazio hori apur bat gelditzea, eta min apur bat egiteko gero inbazioa ezin izango dugu gelditu, baina, bueno, eta orain nora joan behar naiz. A magic leash on them. Barra geldu dira. Vale. Hiltzailea, sombra, hiltzala eta... guk erabilan genuen Victor. Baina, no. Vale, gainera mapa hau genditu dugu. Oso ondo. Vale. Hau irazi duguna edo nik irazi dudana. Hori da, oraindik argi, oso argi ez daukadana. Baina, beno. Holzenger mapa. A ber. Ona joan berko gara, nahi eta nahi ez. Bueno. Ez dugu hitz egingo gauzak ongi egin arte. Bada espada. A ber, zeson alde den. Zentz, korne, nargle edo eslanez. Hora, espian informazioa apur bat agertzen zen.
Bale, dirua. Guztientzat, eta joango gara eurekin. No, lasai. Gainera zuek behar duzue sendatzeko pozioak besteak baino lehen. Beraz, oraingo ez dute zertzere ikutuko. No, ni da man gauza hauekin ongi noa, beraz, ez dut. Oraingoz ez dute zer hobetu behar, ez ezer. Agian aurrerago. Oi, ba. This is the path. Eske momentu batean nire abisa guztia galtzeko aukera ere badaukazu. Umgi and Joe, we have been fighting the Kazaki Doom together as long as there's been a world worth defending. I doubt it'll ever stop. Bueno, guazen, patxadas eta kontzentrazioarekin. Ni esango nuke, bost pertsonaietatik zaien erabiltzen zigena dela magiarekin eta gauza guzti horrek horiek kontuan hartu behar dituzulako. Eta abar. Besteak gutxi gora bera kontrolatu ditzakezu. Modu normal batean nola baita esateko. Make haste to me. Rattling! Non dago? Try a taste of black powder! Lovers? Flame-resistant shields, huh? Vale, txarto. Iepa, John Liz. Ez gauza horiek ez dute funtzionatzen. Komandoak ez dute funtzionatzen. Eta gainera veneno ez daukat. Eta ez du sartuko ez. Up here! Baina, bueno, Hold itxaron. still. These winds are deep. That's better. My thanks, Elf. Shield rods, be ready. Gero saiatuko naiz jartzen komandoak, baina behin mapa pasatzen dudanean, bestela hemen agian zuzeneko apikultora joan nel zaidalako. Potion, who wants it? No, ves. Imbibing a potion. Ni hastia daukat, ez dudala muniziorik behar. Ring the bell. Help will come. More! We need more!
Horri, Once again, quick! Keep on it! Hori desgartzen denean. You did it! Don't forget to claim your reward. Don't stop! A ver. Orain kanpaia jotzera, oso ondo. Ez da gustatuko litzaidakena, baina beno. A ver. Stand clear of that hook! The Packmaster's done for! Vale, agian nire taldekideak mintzea ez da ideiarik onena. No, not yet. I shall have seen an elf die. Hookrat is dead! Vale. Horra gora joan behar gara. I walk beyond the light. Vale. Eta orain jarriko ditugu komandoak. Iepate! Hemen nago komandoa jartzen saiatzen. I do believe you're getting better at this, dwarf. Aye, well, takes a few battles to get everything flowing Right. the way it should. Keep going, Raki, you might hit something. Ea kargatzen den ere programa, batzutan arazoak ematen dizkit, bale, estrentzat bot. Hori bai, eta, bueno, bestearena, itotzearena. The shadows hide me. Bale, uste dut chatbota konektatuta dagoela. Beraz, komandoak funtzionatu beharko luke. Beraz, jarri esklamazioa salditeria. Zein apura da horretan? Ah, vale. Mira, teleportan sin momentutan egin daiteke. To receive boons, or if you have enough, perhaps you might seek a miracle for the whole party. You each have your own tally of coins. Spend them as you wish. Baina hori ez dago apur bat apurtuta moduan.
Esan edut hiltzera basoa sadatzen duzu mapa eta guzti hori eta pikutara joaten da dena, a ber. Zalditeria harina oberena. Itxaron behar duzu. Beste komando batzuk ere baditut, baina uste dut bat dela cajas, trompeta, Jill uste dut beste bat dagoela, ez ditut gogoratzen. Trompeta uste dut N-erekin. A ver... A ver... Edo trompetak da. Frogatu esklamazioa Jill. Batzuk ez dakiz egatik ez dute ondo funtzionatzen. Badirudi komando batzuk ez dutela funtzionatzen. Begira, esaterako berdin zai. Nargel. Nargel esait bat ere gustatzen. Batez ere, gauza berde hori duten etxaiak. That one's dance is over. Zealot versus the insane. But which is which? Watch out! Arrows! Dropped him where he stood. We have vanquished the Hex One! Bale, ez ikusten zenbat bizitza daukada, no beto? Aventura interesgarriago izango da. Ah, por cierto, ate, badago mod bat demo bat dena Tomb Raider 2arena urte honetan egingo balute moduan. You look ridiculous. Stop jumping around. Shield for safety. Definitely felt better. Can you keep going? Stop! Anyone see it? Not yet. Not yet. May I remind you, you are not invincible, dwarf. Bai, pezen. The Hex One is slain! Hang on, Johnny! I'll give this potion a go. A ver. Non zaude, madarikatua. Ez dakin PC-an jogatzen duzun ala ez. Informazio moduan. You
Nik asko sufritu nuen demoa, ez nuen gainditu, baina disfrutatu nuen pila bat. Ez demoa, baina... Esan nahi dut, jokoa egin dute fan batzuek. Ez da estudio atera dutenak. Ez da 25 urtearen gauzatxo hori. Uste dut, izango dutena baimen egiteko remake antzeko hori. Baina eskatzen duten gauza bakarra izango da ezingo dutela saldu. I suppose that's my blood. I can't hang here all day. Vale, hau pani. YouTubeen jarri behar duzu Tomb Raider B remake. Eta ora gertzen da. Hau jarriko dut handiago, vale, orain hobeto. We have many foods to burn and little time. Next time, I'll leave you down there. Are you trust war? Try to stop falling down, Barden. Our elf is on the You need healing, Barden. Looks like the Rottenwoods have claimed this section of the wastes for themselves, Dory. We've slain the hexed one. A dead dragon, my favorite show. Lumberfoots! The hexed one's slain. Whoa, slow down, Barden. Leave some for the rest of us. Don't think that'll be a problem, Saren. They're like fleas in a Tylian alehouse. Eta mekanikak eta guzti hori da bigarrenaren modukoa. Even a dwarf needs tending. Tubo naiz. Right. I am lost beyond words. Still hanging on, rat gas or dwarven Pistola doble eta guzti hori. all the same. Baina, karo, izango litzateke gaurko gauzekin eta bar. Even a hexed one can burn. Good work. Keep going. I'll set that hooker to flesh. Venga ya, hori gainera. Someone save a bit for the dwarf. We all know he'll eat anything. Hexed one's dead. By the hammer. Agian egin nintzen guztira
30 aldiz baino gehiago, ba bai. Don't stop. Momentu frustrante horik bidea aurkitu eta egin behar duzuna txartu ateratzea eta bar. Ba, klasiko bat. You should avoid the gas. And you don't. That's it. Blightstormer, I warned you. Hor horrengoz ez. Hori da, baina, osea... Raki with shields, ha? Uste dut, lehengo Tomb Raideretan hiltzeko moduak asko ze basateagoak zirela. Hey, stop letting them hit you. The Packmaster is slain. Mitiko egin behar duzula toki batetik jeitzi eta gero salto egin eta horrelako gauzak justo momentuan, ba horrela mi aldiz hil eta horrelakoak, eta gero frustrazioa, eta bat. Eta ere badago, nola esango nuke, argazki modu bat. Aye, indeed. Some dark. My beard's tingling. There's something strange afoot. Osea, ni joko horretan, gainera manduarekin, osea, paketazo bat nahi. Edo behintzat, joko mota horietarako. Here, dwarf, take my hand. Bazen bardin. Next one slain, Mayflies. The ritual must be fed. Stand firm within. This Ah, ritual's vale. magic is sure to disrupt the Waystone. We must end it. Ni horretan botsaren kontra, sufritu nuen pila bat irabazteko. A ver, nondik datoz. Vale, handik. Slain the hex. Up, Gorston, up! Up and at them, dwarf. The hex one. Behin boss horretara heltzen zarenean, azkenengo boss horretara heltzen zarenean, punto de no guardado heltzen zarenean abisatu. Nik esaten zudan misioa, momentu horretarako egina izango duzulako eta bat. Where's that Minotaur?
Esango dizuna da bakarrik da, momentu horretan, labana bakarrik daukazula, edo ez daukazula armarik. Guazen laguntzera. Osa, da dena a cuchillo. The beast is charging! Eta joan behar zara, nola da gauza hau. Buztinera biltzen eta joan behar zara a cuchillo. Put me a gun. What would you be? I'm not sure, Drinkerazzi. Most of the good stuff's covered. Gobbo slaying, maybe. Hori da. A ber, agian erabiltzen duz bakarrik pioleto, esan nahi dut, suzko armarik ez daukazu. Edo behintzat hori gogoratzen dut. A ber. A ber, baina, eske pioletaren... A ber... Pioletarena... Edo... Hori erabilial izateko... jarri behar duzu lehenengo kazadoraren momentu hori, agertzen direla etxaiak gorriz edo laranjaz. Eta gorriz ez daudenean erasotu. Ose, izan behar zara oso ninja, oso teknikoa da. Dark times breed strange alliances. Can never have too many bottles, Dory. Hold a moment while I drink. It takes more than a throne to make a king. And much more than... Zer dutan jarraituko duzu? Ezen edu zuzeneko ingo duzu? Right, Stormer. It's close. Come here! I smell Ratman poison. Where are your winds now? Listen, leech. This way. Globadiers down. And once again, Loner sends us off on a fool's errand while he stays safe. It's worked so far, hasn't it? Eta puntazo bat da joko horretan, muerte desde la altura. Vale, non zaude madarikatua. Niri gehiena gustatu zaidana, hiru berrietatik, bigarrena izan da, Rise of the Tomb Raider.
Pasen gerilian. I've a shot for your rotten heart, Blightstormer! This looks like the way down. No more soul drinking for that, mate. I smell There, charred assassins! Give them what it fire. Osea, ni Tomb Raider beste jokoa jokatu ditut, baina batzuk utzi ditut, en plan, pakete bat naiz, eta hor troll bat dago. You did it! Don't forget to claim your reward. You need patching up, Rookie. Dagoraki with steel. Baina Raizen azken misio era oso gogorra da. Juan Barça, osea, Raizen azken misio aura azpian zaudena da, ez? Juan Berzela pizkanaka etxaiak zuntzitzen. Don't be a victim, Mayflies! Ha! One less leech. Go softly into your failure, assassin. The Pack sworn we've crude spells somewhere close. Bandages, filthy of course. Esaterako Tomb Let's make Raiderren... this quick, One-Eye. Tomb Raider Resident Evil It Revelationen makes me feel ura azpian sartu nintzen misioetan, osea, lehen bukatzen enuen, osea, frustrazio handia. two voices urging me to embrace the weave as never before. And will you? I don't know yet. Listen, Ala, berriro. Dead, let your foul winds speed your soul to damnation! This looks like a ritual circle. Stay within it to open the path. Batez ere arnaz hartzeko ez dauden toki horietan. Resident Evilen badaude zatiak arnaz hartzeko aukera daukazula berriro uretara sartu aurretik. Baina esket, egin behar duzunean guztia de un tirón esaten den moduan, ba, hain ondo ez dut pasatzen. Non dago tipo potoloa non dago. A ver.
A ver, azkenengo... Vale, orain kaosaren erlari bat, oso ondo. Now, that's a stunner. Slow down, Bardin. Leave some for the rest of us. Don't think that'll be a problem, Saren. They're like fleas in a Tylian alehouse. A ver... I'll skin the water! Vale, guazen aurrera, hor dagoela salbagunea. Osea, zu Tomb Raiderren ikusten baduzu pertsona gorriz kolorez daudela, hor erasotzen baduzu deituko diezue arreta. Vale. Ni gatxaponetan pertsona erik ezin tokatu. Galdera bat, gelditzen maneiz jakirik janarerik gabe eta lau pertsonaiak hiltzen bazaizkit zer gertatzen da? Korne, vale, korne gogoko dut. Bueno, agian ez asko, baina zeo zer gorrotu dut. Imbibing a potion? Almost precise enough for an L. A drunk is polite. Let me tend these wounds. Trolls are slow and stupid. Vale, hain ez dut ikusten. Oso ondo, perfecto. One monster kills another. Would you rather the troll had won? I don't agree not to ask a question like that. Ha! When I have a taste for mindless slaughter. That's a storm sorcerer. Cutting your little pieces. Venga ya. Good one, Dory. Black sword. Check.
fate is mine, wizard, not theirs. There! Lightning! Hori bai, zonalde berriak ezagutu nituen. Vale, guazen. Helburua lortua. Bueno, ondo, batzutan hil, beste batzutan ez. Ba, depende. Joan nintzen batez ere ia kutsatxoak topatzen dituen eta abar. Zure kontseioa jarraitu nituen bideoan ikusi duzu moduan. Maizar batzuk ez nituen topatu. Eta hori egon nintzela begiratzen... nola esango dut... gora bere eta horrelakoak. Vale. Karo, eta joateko kutsa baten bila, sartu nintzen hor, esaten moduan un fregau. Sortxe du deratxe, ez dut nivel bat behintzat egon nintzela. Vale, a ver, desafioa. A ver, Markus Sugarrekin joango gara orain. Ea zer moduz moldatzen nahi zen. Eta ere joan naiz kanpamenduak eta bar txikitzen eta bar. Esan zenean moduan inguruneak garbitzen joan eta bar. Bueno, eta zonalde batean agertzen zen, osea, directamente esta zona es demasiado peligrosa, diciendo, vale, no nago. Claro, eta ni hor bilatzen teleport bat handik ies egiteko. A ber, esan duzuna zea ulertu duan zeo zer. Teleport edabil dezaket edozein momentutan edozein tokitatik edo bakarrik teleport dauden tokietan.
I hear the Pale Queen. Your eyes dim, Elf. Is death near? Wrangler! Healing draft over here. Vale. Be ready. Fighting warfire with steel and shot is no laughing matter. The eternal dance. That's one for Carrick pigs. What in Drakira's name is in this bottle? Can't kill a windstorm, can we? Where's the sorcerer? Holy justice! Glory, now come here! Right here! Give me a good shot! That smells a bit odd, but it'll be worth it. Step lively, mayflies. Arrows. Baina beno, egin nuen apur bat esplorazioa. Wagner. We're calling to battle. Yeah, but top elf, right ahead! Ammunition. Take all you can. Arma honekin ondo nago. I'd like you to have my sword of honor. Oh, so the others will think I'm a witch hunter. Vale, dependin nondik. Hemendik izan beharko da nahita nahi ez. Baina... mapa hau jokatu Healing dut. draft. Hold nago your segur. ground. Fight, and the way will open. Ah, vale. Bizi iraun ba, bizi iraun egin gara da, bizi iraun dugu. Eske arma hau The reek of hiru gauzatxo blade. honekin oso potente dago. Assassin rat! Is that all you've got? Give us that war! Go on, hit me harder!
Eta mapa ere asko ere ez du laguntzen. Vale, goazen gora. A fleeting shadow! Lumberfritz can kill that sorcerer before he's right. Oh, blessed shot! They'll only fight harder with that standard up. Gotcha! Ah, Zen. Come on! Up here! Hemen ez dago ezer. This potion better it fast. Edo agian hortik joan behar gara. Here, that's a walk by thrower. Salted hell. Assassin, here it Stay sharp. This assassin's dead. There'll be more. Why Es... celebrate? Venga ya. Finish. Deben ser monstruos etorriko da gure gana. They're only interested in war. Me falta oro. Gods, in wars. Wow, see the hell. That's my Gromril. Go! Zentzegote hemen, markatu baina ez. You did it! Don't forget to claim your reward. Be around. Reckon I can take things on me. It's nothing. Just trading, that's all. Right, we'll do it without you. Hush! Can you hear more coming? Along the side of your swollen egos. I sense a gloom in here. On to the next one. Gasrat's dead. I'll not waste the drop. Hemendik izan beharko da. It's only a start to Lumberfoots. We
more yet. Gun rats. Bueno, urrengora arte ez armarik ez dugu aldatu nahi. Let's look, he's down. So, matxingun. That's a gutter runner. The Ratling is dead. Hortik bere izan beharko da. Careful, you're shooting. Receive the judgment of Sigma. That wind blew straight from the false hair. Feel the force soar through by you filthy bastard. It's going to explode. Is that all? Siena. I was hoping for an explosion. Huh, maybe Siena. next time. Aupa, Esan, hortik izan modela. It's up here. Is that motion any use? Please, Gruber, you're making it worse. Don't deny that you know how to kill elf. This is nothing. You should have seen your father's wretch. Dozens, I Others wait, two known regiments vanished without trace of Hala, guazen. help! Help! Don't like that chant, mates. Rattling gun, move! Nice work, darling. No more rattling. Vale, guazen. Uste badakidea zein mapa mota den. A ber, baina beste mapa baten izango da. Bai, badakizen den. Sigma, guide me to my comrade.
Bala, mapa hau jokatu daukat. Lehenago, beraz, badakit nola funtzionatzen duen. Hemen entzien da momentu bat etxaiak pila bat direla. Listen! Assassin! Non zaude. Assassin rat dead! Four chaos gods. But which is the worst, darlings? This conversation is ridiculous. Heresy is heresy. Interesting. You're wrong, of course, darling. Ea ona heltzen diren. Engar. Bale, hor da bat. Bentsa zangejuelak ez dira gongo. Hor, gure bizita zerropatzen eurena handiagoa egiten eta... So, you slaughter the guilty food. Claro, ordekin kontu. Over here, mayflies. Alright, Cheleng's our problem no more. Gezurrena... Gezurrena esango duke. Zen. Baliteke. Bomb. Needs must, I suppose. Do not drink from the river. You don't know where it's been. Venga. Bomba, eso, weá. Tattered figures come. I'll wait at his plague monks. Holy justice! Dead, not alive. Up here. Have a care, bombs away. I unleash black powder. The eternal dance. Up here.
Another Ratman contraption falls silent. Sir, you need healing. Faithful Crover, ever at my side. Blimey, bit exciting hereabouts, isn't it, sir? The world seethes with challenge for righteous souls. Más en vera. Hasten to me! A ver. Hemendik da. I've never liked mines. This Come, plague vermin, I'll take your rotten hearts! With this shot I abjure thee! Vera, 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 je, je, je. Bori, bori, bori. Here, ammunition. Dantzatu nahi baduzu. Pentsatzeko baina kantua da soilik elkarrekin dantzatzeko. Radiance. Blade caster! Tienes hemendik. Izan beharko litzateke. Ah, vale. Down this way! A glorious shot. Well on! More funding!
Did you want it? Look out! Blade monk! Caca. Wipe the glory! Keep going! Wizard down! Our work's not done, Sienna. Ha! Don't hog the slaughter river. Flame rat! Oh yeah, that's a good sign. Lovely little potion. Let's make the most of it. Vale, barrura. Vale. Hori hona da, 10 puntu gehiago erasentzen dugunean eskuz zein distantziatik. Hona da. You can spend pilgrims' coins at this shrine to receive boons. Or are you feeling generous enough to buy a miracle for your whole party? Don't worry. You each have your own coins. Spend or save as you wish. Falta da Kerillian. Regenerazione. Istituto Ra. Au. Slanes. Nurgle. The eternal dance! Nurgle has marked your foe. Beware their noxious demise. Bandages are filthy! Chaos Warrior Mayflies! Look at the
that armored brute. More plate than sense. Stop it, armor! Smash it in the head! The Chaos Warrior's dead. The rasp of a gas rat. Next one's dead. Ha! The righteous and true need fear no pain! Strangler, bring it down. Don't let it touch me. Get out of the way, lumber. Ez dakit donde I'm gindu da. surprised to see you still here, Elf. Erabaki hori baina beno. We've slain the hexed one. Beware, Fluffer! No more killing for that one! Kruber, I thought you knew how to parry. Don't get cocky, we ain't done! I think the Hexed one was meant to kill us. Gora, 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 he, he, he. Gora, he, he. Gori, 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 ha, ha. Vale, hau ikusi nuen bere Ryan Cornerekin. Healing draft! Over here! Ah, the taste is worse than the smell. Benetan. He's a healing draft. Just as fine thing! All right. Fine. Joder. Yes, you cut right! That's a Blight Stormer. Lumber See it bit. coming, Elf! The hexed one's silly. Foul Blight Stormer, dead and gone! Goazen gora, Whose god's bigger now, eh? Where are your gods now, Hexed one? Tainted flame on that wind. Warp That's fire. a warp fire thrower. Move, move, move! Hear that? Sounds like gonna stop it. Get it off me! Get it off me! There's a frother in their ranks! Oh, Ahí va. blessed shot! Blight Stormer, I warned you. One less light stormer. I received a communique today, Kruber, from the Witch Hunter General.
Yes, Oh, yes, no, look, if it's about that letter, I Yes. have nothing to do with He it. said he would watch my career with interest. Why do you suppose he said that? Really couldn't say. You'd have to ask God. A ver. Eta orain zer dator. Such vileness. Even you withdrew that scorn, mayflies. Zai da susto dudana ez dela egia. Doesn't matter how much armor Ah, you vale. wear, of course, fight is Receive the judgment of Sigma! A fine aim, and a clean path. On to the next one. Heal the door, sir! Groomer, you filthy bastards! hiding in the shadows, assassin. That bloody earth! You shall not die! You don't see it coming, help it! On to the next one. The hatched one is slain. More to do. Always more to do. Strangler. Ha! Strangler strangles no more. Health to all, and confusion to our foes! A known crate! Marking still fresh! Keep your gun up! That's a tail! With this shot I abjure thee. Oh, a fat-ass blight stormer! Are you deaf? There's a Chaos Warrior near. There's a runner in the shadows. The Chaos Warrior's fallen. Quick, before he calls the plague winds. Assassin rat dead. Even a hexed one can burn. There! A storm vermin! Hortik ez da. Hemendik izan beharko da nahi eta nahi ez. Holy justice! We have vanquished the hexed one! Slay it swiftly! I'm in awe! Can you not Bloody see the awe. colour green out? Yeah, you stay down, sneaker! Hexed one slain. Eden. Gods. Brilliant! Heal up! See, what I don't get, amongst other things, why Nurgle's followers think he's jolly. I mean, he's fat,
But fat and jolly don't always go together. On the other hand, one ice, then and miserable. Oh, you reckon he's the anti-Nurgle? It's worth considering. A ver, guazen aurrera. Hex one's dead. Some of them have shields now. Where are your gods now, Hex One? That warp fire thrower's getting closer. Bueno, bizitza apur bat Seems my berreskuratu place dut. for the hotter ratty. Who knew? A gutter runner is near. By the hammer, the Hex One is no more! Think a shield will stop me, vermin? The colour The green Hex one's silly. Blades in the shadows. There! Gutter runner! Guazen gora. Healed by a witch. Anyone else feeling strange? Ammunition stash! Potion here. I think the Hex One was meant to kill us. Guazen gora. Do not fear the ritual. Stand within it. This ritual's magic is sure to disrupt the Waystone. We must end it! Nondik datoz? Meet you. What are the guilty too, Hellfire? Slaying the Hex. Aura berderik ez badute ona. One is after! Definitely felt better. You're no good to us dead, Sienna. Down by a little scratch like that, Kruger. Slay them! Quickly! Plague monks! Kill that crap! Stay out of the gas. That warp fire rat won't give us any more grief. Can't lie, it's not feeling great. Marcus, I'm not impressed by the start. Bueno, batzutan ez da irabazten. Bat irazi dugu, bestea galdu egin dugu.
Ba, bueno lagunok hau izan da dena, espero du gustoko esen zaizuele, turrengoan gehiago.